ya ebusuafo muhunu me ha mechitu ene meni abre papa meni abre se krodom se de ya de bia me kan mechitu me betena ha no mo de anan de bia asem foforo ene so ye fa ni different level ye mpanimfo na ye niam ba ku mienu bia ye dwene ho ayenya den ye ntiase ntie ne me be keka ma dwen se unya video ni bia no wa twere comment e de egu comment section na se ko YouTube ya mfie kase ho YouTube ya himfie kese ho uduru ho no no like wa comment no wa share video we ama obi ansa etimi akabi wo pe obi ede wa yeyede akwakwama no anase wo pe obi ede wa yeyede akwakwama no mode akodom ehiafo sedia Easter ebe ya enwane mfiri asema mi kan ho gina he ya neti menko ha ho nkotu America bia fa wa yeyede besin kodom ko university no mfa nkoma ehiafo ne mobrofo sedia no Easter ba mo omo so mo ninje ye free hono mo niamra na meni abre bebre meni abre pa me papa Prophet Eric Entry ene mechiao wo ba me ba be keka madwen e de akere mpanimfo kakra anso ye be twa ye ho no ye ba asem a ye be keka ho asem ye the imported and locally made foods bread on the increase water and then acceptance of e-levy during crisis intino me ntwa ye ho mra na ye ba in someone emu ohye pa ene ye ba be so mu ye mpanimfo na ase wo mo ndwene uti ase wo mo nya den wo mo ndwene ye nimse wo de me ntwa ye ho mra ye ba ye de nkomo ba be hye so ebusuafo mimamu nyina mo akwa ba esande ba attention TV so medin ene mechito se wote menka na ne ye ba badwene Ghana ho se wote ase ye badwene Ghana ho ne yesusu niam bi ho medin semba ko mienu bi ba batu anim ne yensusu ho hye se technically ye kase ye bu oman de bia ya na nkrofo bi kase it is very difficult to den se ebusua kuma ti se ena eja ene oba kura keke no ye ja utimi hwefie den se obe hwefie intino ewo se ye hwe ne ye niam because wudi oman yanim no den wankasa wo hwe ebusua keto akora te se na wudi oman so wo mu nyina wura fi se oman no enya ba akofo de na mamu ebusua no wa wo de a wukun huma ebusua na wo ba no nyini no koduru bebi a wo be ka saso na wo man ne te wukun huma oman no a ukun hu adema oman no a oman ni be ye a ye bo udin ka se wo na wo ma oman ni be ye sauti ase ye bo udin a ye de yensa pem ye kokoso koyechi ni ye de yemfa yensa pem yechi se ye ma enim ye de yensa pem ye kokoso ekoyechi ba ko mienu ni aka se an wo osimesi a wo be di Ghana enim wo osimesi a wo be di enim no wo na wa ma oman na ye den akọ nanim Sawoti ase danu ya na me share your friend saying state of the nation's address na ya papa nanado dankwa okasa wo nu wakasa nu akofa your friend saying the economy the state of the economy you know the beto ho no okasa wieye at the end of the kasa nyina otimi u se ba ku bi sori busa na asem me mpesa me gbodin ba heart o sori e no busa o kan asem say I can see the president himself does not have the courage to talk about the economic state of the country. Why did he say that? O can serve based on a purpose. Adentina me nu mienu nim say import and export no e de sika ebre man. So ti ase e de sika ne bra o man ne dia adentina se ye akoyi niam wo port wa sika mo de to port niam no so wo port won eso chan sika mo de kwafa niam ne baye obi akona kwafa ka baye 50 million kra wa brochire no ade ba ha no mo a sika wo be duty obetua wo sa ka ne so kra no etimi to ka afoforo Ghana kromu ha we are expecting say your economy ni be konanim ka na wakwa akoto ne be 50 million abrochire dia baga na kromu ha no wo kwa akodi a utua duty more than ebitua about 200 and 350 million and saka sa ni Toyota na wakwa krafi amana ni dia baga na ha no de bia ya na me kase
ɔman ni bɛkɔ n'anim anasɛ efie bia betumi ayɛ sustainable a etina aduane so efie bia betumi ayɛ sustainable a etina aduane so sɛ wo ma enya aduane di wo ma enya aduane di no mo mba mesu ntetew papa comedy mi o papa comedy mi o papa comedy wa won ka sa wote wa na wa aginu ma adan agyew sa wote ase wote wa na wa suma agyew na wo a wo ma yɛ aduane ni aduane a wokɔ krafiri abronten ba no adenti na sɛ aduane a wokrafiri abronten ba no yenim sɛ ne bo ade yɛ normal but a locally made food aboyɛ den sɛ aduane a yɛ krafiri abronten ba Mose de bia yendi locally made food. De bia yendi locally made. Yan sell locals. Ye bia yen local. Eso niama Ghana for your produce ni krom ha no. Ne bo aye den ten niama mo krafiri abonten edeba. Eba me say na aduane ne bo aye den. Ye yina ye nim say Ukraine and I say Russia ho na Ukraine petrol fi yade ba enya Ghana ha ko na petrol ne bo ayadin ye nim say eye wiase afa na nyina nanso kokko hwe some of the countries am percentage am dey ato am petrol so am turn outsider ye de bro ebi mu de so times 5 na ye no ya priya ho akwa gyedan e was a petrol nim ye petrol percentage I dey to your petrol so no bro some of the countries so am dey so be times 5 we ya sorry I say Ghana be ye Ghana be ye Ghana be ye ya penimfo na wo ho no we mon taking the right decisions so I say mo me ya bread do nkwala ne kwaka mo se nkwala no we na me bread bi wo ha be ka se manya faster na boys na famachi so I say eba ne sai ena brodo aye esam wo brodo esam milk and your friend say sometimes kro mo mfa koshia na mfra o ma de baking powder so I say ani margarine ni e de aye na tu o ba bedi no anu so every 5 cedi e bi mu to o mo de 8 cedis 10 cedis anu so be koto brodo kuma bi na brodo na nka ne no ye ton ni 10 cedi na o be kon 18 cedi ni 15 cedi Ghana ye kwan brodo aye di ni ye numu a ye de margarine ni esam aduane anu so ne bo atimi ye den sa brodo ye ni he ya ye mfa brodo nto ncha every say brodo kra de broni bi na be tre brodo ye eni esua brodo ye na afi ye nkwa ye kuyayem ena wudru market ya banten ne bo kra hwe ye bo banten bo tre wa wo be kowati banten anka kota ye gu kwan so ye tutu kwan so beebi ne ye dua banten wo ho a banten betimi anyini na abobbo Bantino ebetimi anyi na agba akese ukotu a obenya bi adi wo mabenya bi adi ana sa bantino wo kwa market a ne bo aden sa bantin kro ya wo kwa market a ne bo aden Ghana ye kwahin sabe akawanka ye de even say menkai ade ye wo be kon mame no watoto ade na wie na eda we ne so no kon sa aka just one back per se no ato we ya ma 5 cedis wo ye ne dan wo beto mango a pro kura no salu mango a pro kura ne timi gina mu ton 7 cedis salu mango a pro ye gina mu ni aton 7 cedis mu wi ma ba be ka tra se pure water so mo sa ba beto pure water enti se nipa ya no mu nsu mo nim se ye bewu enti mo nim se nipa nya nsu in the system water takes 70% of the body. Water, it takes 70%. Insure at the 70%. First one, insure at 10%, maybe about 20%. Yes, maybe 40%. Yes, so see as well as some 40%. In the journey, by na mo journey for Ghana mbaho. At the end, I am then. Sabe article 1 when na wa na mo be di MP ne president wi a na mo ka fa article na ba to say constitution ne say article we dey obi ababas member of parliament and our president bia no etwase ye to ka mo no ade ma no wo ka mo no a wo be dem ina ho hia na me be bu awaten
brabedi amine so na amine nkonanim brabedi amine so na gini agen pade ma fama amine no ene wona wote amine nim yankasa brabedi amine so na di amine sika sadia wo pe and now call parliament the parliament are children's playground. Yeah, the parliament at the children's playground. So I say parliament are children's playground. You dear grow of parliament instead of yeah, baby are father baby are father baby I'm penning for I was what can I fear oh nananom ewradin sramo won kwa himfie enkwan kwato se sabe ahenete ho na atia midna ne nchen na ebusia pani ne te ne nchen na wo mo fa adwene afa wo mo kuro ho a won kwa no mo nkwan kwato se wo mo bo nkuro ho won kwa no mo nkwan kwato se we ya kasam basabi na we ya kasam basabi na ahemfo eko ewa himfie watibida what's an independence and a bang? When the Casa will get to the war, and the parliament near to 2 kilos, as soon Nelson will be in the carrier into parliament for years was Swamano. Must say one of the statement the president Nanado Dankwa a proof why yeah, I am a Dennis, I am a Kwasiasam, and they say, must say the Ukraine-Russia war has eaten into our pockets. If say Ukraine Russia won everything your bottom side there and then you doing na muhunu ya must let's accept 11 Ghana for bread memo for bread wakojomo mimi mama say what on vegetables what on cabbage carrot I will jomo ho atoda ni atoto ni memo I will fuom ho ton emra bedu ha no na say ne price no economy kra sabre no kra no na cabbage tumi kra ni aton ba ko say 15 million and now matoto ni amam basa cabbage ya teso kra na emba 4 million emba 5 million bio ya teso kra na and cabbage ya 7 million ya teso kra no na mo si ye kwaye ni dollar ba ko akeka ko 10 cedis dollar ba ko akeka ko 10 cedis ya ka sam tira mo anamo mo fi say mo na mo ti want mo amoni oga $1 is almost 10 cedis. You have lifted the value of another man's country's money and you are degrading your own money. Mo this is ask away ba ka tira say sa aban kroya the value is still the same. If the value is still the same, and can you put 20 pesos and now 200? That's 200 meter water womb. Meter position Santa pure water womb. And now put 20 pesos and pure water for winter minto. Is the value still the same? Mo pesa mo be dia bossa kese ane niam mo ntimi nye na mo keka ho asem. Bossa kese ane niam mo ntimi nye na mo keka ho asem. Mo de Ghana for adwene dia gro bebre. Mo de adwene dia gro too much. Nyanke kan adwene tremo. Mo nim se Ukraine Russia war no de edidi ye botomu a den na ma wo ho kwan. Sa wo 11 ni tum. Se nyanyansa kro no a ba ku bia mesante te ye kura de ba ku bia mesante ye kura de o ma san ka tere me se he passed it so that he begged the people to pass it so that it will man ne birthday no many age one birthday because of your own happiness won ko wani genti you have passed the levy na sabe sa asam no men to anfa man na ado ne nebusuafo nkon de bia ya na meka se 11 no senga MTN Tvgh Vodafone sorry aka say no yanjin to mo we will not allow you to come and spoil our businesses now if you want to say kwan ya be fa so am businesses na be sia perform chani pado do be free MTN so because MTN Ghana ha mo na mukura ye MTN mo na mukura ye wo Ghana ha it's nanado etimia de where the country mo say wo be to 11 months obi ko send this car na 150 cedis and now 4 cedis 13 pesos mo ntimia na ho ya ntana nanado se nanado ade ya wo ba be in
se sumpo yanka se 11 anyo bara sama ya katra mo ne se nka mudi 11 ba yampo no 1 cedi 50 pesos moto mananka 2 cedi nka ya lauda boy atiasie mu peda mo ano straight 4 cedis 13 pesos 4 cedis 13 pesos adwene ben na modwen mama ntwa men samso na men fansi anya sade a make kamadi atre panyimfo saa ne me de free ha no se yakọ make kamadi atre mo saa ma de aten eduane a ye ni krom ha so ne bo timi ya den saa eduane a ye di ni krom ha ne bo etimi ya den saa eduane a efuom ye fanse farmer ekofuom wa Ghana ha sa se no de do ye Ghana ha eno konya dade no de kodoye Ghana ha no to sa abani free ye eno de ko se Ghana sasim ena Ghana nsuo no de wataye owie no de ba market ya eduane ne bo aye dente eduane aye kra free abonten ba na ndi amani ye koye nim ana ye san ye ti de ne wona hade say the American wo hwamia wa comment wa like ja comment ne wo ho ma me comment de hu hia me pa ja comment ne wo ho ma me ne yentimi nkeka ya adwene kakra so what you say de bia me ka tell say dia osoma sinema dwuma de ba so ayakwambasti ohima ayemie hima so what you say nti se wo pe obi de waya ye de akwa akodom no na motimi ye de akwa akoma ekunafuo ebi no bre fasidi akoso obi anwate mo obi nsere wonti no wasere wonti a ewrade besira wo ewrade nsira wo no anya kase sabre isa wotie ye Keka wadwen tira wo mu bi if you don't understand anything tira wo comment section na say ya di be video foforo wo wa question bi sa tira no comment section na say me di be video foforo ya de kwaso atena say ne ya kekan ya adwen atira mo sadia twini Jonas ko dina no say flower at the light na asante hene e da sum we ya de kansam mama nsori mfiri han kwante sadia ya be kunde bia me da